5 günlük dünyada biri-birimizni suyup yaşaydık. Atağınızı suyup yaşаңыз, apağınızı suyup yaşаңыз, ayalınızı suyup yaşаңыз, kemçiligi менен suyuңuz, bay kaysarlığı менен suyuңuz. Bayağının kemçiligi менен, bayağı geldir-güldür güyöңüz, maymıldan жақшырақ болuşuq, kemçiligi менен suyuңuz. Oşunun barına razı olunuz. Oşunda sonun yaşaysın, ıntımak bulun. Sonun yaşa oladı. Kemçiligi менен suysuk, oşunda emne oladı eken, ıntımak bolup yaşaydı ekenmiz. Ato kemçiligimizni izley bergenmiz, hiç kaçan önükpeydi ekenmiz, öspeydi ekenmiz. Optimist bolunuz, ardayım oң жағын izdeңiz. Kemçiligine ele qaray bermey, bir gözünüz menен elemtep qaray bermey, iki gözünüzü açıp qarasanız жақсы жақтары көрүнөт, татынакай жақтары көрүнөт, сулуу жақтары көрүнөт, жақсы мамилеси көрүнөт. Эки көздү ачып карасак, ошондуктан бири-бирибизди сүйүп жашасак, ошондо ынтымак болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мусулман адам толук мусулман боло албайт, өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөй сайын толук мусулман боло албайт" дейт. Ошондуктан өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө дагы жакшы көрөлүк.